ассалому алайкум. Абдулло Давлатов, мудири дафтари ёрии фаврии Маркази тиббии Академияи хидмати давлатӣ назди президенти Русия ҳастам. Дир наворе сабт карда будам ва ваъда карда будам ки як навор оиди глюкоза 6 фосфатдегидрокиназа дар хидмататон гузорам. Барои осонии кор онро G6PD мегӯем, ҳамчуноне ки духтурон номаш мегиранд. Ин чист? G6PD ин як сафедаи аст ё ки энзими аст, фермент энзим мегӯянд ки ба тоҷики сафедаҳо мегӯянд. аз ҳамун сафедаҳое аст ки дар ташаккули глутатион хуб ин як амалиётҳои хеле мураккаб мегузарад дар бадани инсон. Глутатион ҳосил мешавад. Глутатион чист? Глутатион ҳамчун як мелисаи кӯдакону наврасон аст ки радикалҳои озодро бо худ мегирад, сари вақт пеши рӯи онҳоро мегирад. Радикалҳои озод мисли ҳамун кисабурҳо ҳастанд, мисли дӯстҳо ҳастанд. онҳо як электрони озод доранд ва дар бадан ки сайргашт карданд, дар он ҷо аз дигар атомҳо, молекулаҳо ва ғайра як электронро бо худ медизданд ва латма мезананд ба ҳуҷайраҳои бадани инсон. барои ин корро пешгирӣ кардан ҳамун глутатион ки мегӯям ҳамчун мелисаи кӯдакону наврасон аст, онҳоро дастгирд мекунад, онҳоро тарбия мекунад, дар самти ободӣ равона мекунад. ва агар ки норасогии ҳамин G6PD бошад, ин фаъолият латма мехӯрад, чарост ки он албатта аз G6PD ташаккул ёфтани глутатиону дигар моддаҳо як хеле чанд унҷа нафт як мегӯянд як реаксияҳои мураккаб аст. инҳоро химикҳо, биологҳо аз мо хубтар медонанд ва барои мо ҳозир ин муҳимам нест. муҳим он аст ки дониста бошем ки ба ҳамин хотир барои мо ин G6PD лозим аст, яъне ҳамчун як сафедае ки дар бадани мо кӯмак мекунад ҳамун радикалҳои озодро яктарафа кунад ва мо солим бошему бардам. хуб, норасогиаш чаро дар Тоҷикистон мушоҳида мешавад? Дар тоҷикон чаро мушоҳида мешавад? барои он ки худованд чунин кардааст ки дар мардуми Африқову Осиё дар бадани аксари мо норасогии ин G6PD мушоҳида мешавад. чаро? барои он ки ин як навъи пешгирӣ аз касалии вараҷа ё малярия аст. чаро? барои он ки мо медонем ки плазмоидҳо, яъне ҳамун ангезандаи вараҷа ки ба бадани инсон ворид шуд, 2 ҳафта дар ҷигар сайргашт мекунад, унҷо инкишоф меёбад, зиёд мешавад ва баъд ба хун ворид мешавад. дар хун яъне боркаши ҳаминҳо, яъне худрави ҳамин ангезандаҳои вараҷа ин эритроцитҳо ҳастанд. ин ангезандаи вараҷа ворид мешавад дар эритроцитҳо, дар хун сайргашт мекунад, меравад дар бадан узвҳоро латма мезанад. ва вақте ки норасогии ҳамин G6PD бошад, яъне дар пардаи эритроцитҳо дар гемоглобинҳо бештар ҳамин мехӯрад ҳамин G6PD, чаро ки унҷо девори онҳоро хуб мекунад ғайра. агар норасоӣ бошад, табиист ки эритроцитҳо вайрон мешаванд ва эритроцит ки вайрон шуд, яъне садама шуд, ҳамун ангезандаи вараҷа ҳам дар даруни эритроцит ки бошад, ҳам нобуд мешавад. бо ҳамин роҳи аҷиб ҳамин G6PD пешгирӣ кунандаи авҷу хуруҷу зиёдшавиву ба марг овардани ҳамин вараҷа аст, то ҳадде албатта. барои ҳамин ин як чизи меросӣ аст. G6PD ин меросӣ аст, аз насл ба насл мегзарад ва дар занҳо хеле кам мушоҳида мешавад, асlan мушоҳида ҳам намешавад норасогии G6PD. чаро? барои он ки гуфтем ки меросӣ аст, яъне аз насл ба насл ки гузаранда аст, ирсият аст. он дар X хромосома часпидааст, яъне ҳамун муваззафи аз насл ба насл гузарондани G6PD хромосомаи 10 аст, ки дар занҳо ки 2 X хромосома доранд, яъне XX, агар як тааш мутатсия шуда бошад, латма хӯрда бошад, як X хромосомаш, X хромосомаи дигар ки сиҳат бошад, аз насл ба насл иттилооти солимро мегузаронад аз насл ба насл. барои ин дар занҳо як X хромосомам латма хӯрда бошад, X хромосоми дигараш солим аст ва дар онҳо мушоҳида намешавад, вале
زنها با فرزندان خودشون، یعنی با بچه های خودشون، با دخترانشون البته نه، با بچه های خودشون همون میراث میگذارند این ایکس لطمه خورده و بچه های آنها هم با نارسایی همین گلوکوز 6 فسفات دهیدروژناز گرفتار میشوند. مردها که ایکس ایگرگ خروموزوم دارند به فرق از زنها، یعنی اگر که ایکس خروموزوم همون قسمت دی که موصف G6 فیدی است، اگر اون لطمه خورده باشد ایکس خروموزوم جای رو گرفته نمیتواند، برای همون در مردها نارسایی مشاهده میشد. البته در همه نه، ولی در بسیاری. خلاصه این G6 فیدی اگر نارسایی داشته باشد، گفتیم که اریتروسایت ها ویران میشوند، به زودی ویران میشوند. ولی اگر بعضی نمودهای غذایی بخصوصا نخودی ها، نخود، لوبی و همین چیزهایی که هستند، اونها این 1000 ساله ها که از دوره اریستوتل معلوم بود که فاویزم گفتن یک بیماری است که هر کسی که نخود بسیار خورده اگر نارسایی 6 فسفات دهیدروژناز داشته باشد و کمخونی گیمالیتیکی گرفتار میشد میفوتد. این هم اونها هم برای که ویران میکنند همون اریتروسایت ها رو. در برابر این غذاها باز هستند، البته نه تنها نخود و لوبی، اونجا بسیار چیزا هستند، بعضی غذاها هستند بسیار نه بعضی. و داروهای طبی هم قریب 60 نمود دارو هم هستند که آنها میتوانند مرگ‌آور باشند، یعنی برای آنهایی که نارسایی G6 فیدی دارند برای اونها خیلی خطرناک هستند. کدام دارو هستند؟ اینها آنتیبیوتیکا از جمله همون تورخینالون ها، لیوافلاکساتین و مافلاکسیا و موفلاکساتین و سیپرافلاکساتین که گفتیم یک 3 هفته زیاد در یک نفر استفاده شده بود، در موارد پیش نگفته بودم. نیترافوران ها از جمله فوراماگ و فورادونین و فتالازول و غیره. سولفانیلامید ها از جمله تریمتاپریم و کوتریمازول و سولفامیتاکسین و غیره. اینها همهشون می توانند که خیلی خطرناک باشند اگر از معیار زیاد و طولانی استفاده شوند در آنهایی که نارسایی G6 فیدی دارند. و همچنین غیر از این آنتیبیوتیکا هستند داروهای به همه معلوم، اسپرین یا کسلت اسیتیل سالیسیلاتی، اسیدیل سالیسیلاتی، اون اسپرین، پاراتزتامول، اندومتاسین، اینها هم میتوان، خینین، گیدروکسیخلoroخین یا که پلاکوینیل. انا گفته نماند وقتی که 2020 دوره اوج یا فراگیری کوید 19 یا ویروس سارس کود بود، در همونجا هم شفاهی نوار گرفته بودم، هم خطی هم نوشته بودم که در تاجیکستان احتیاط کنید استفاده گیدروکسیخلoroخین رو، همون پلاکوینیل رو ولی بهوده و بیهوده استفاده میکردن، چرا که گفته بودم که اون خیلی میتواند مرگزا باشد و اگر که آدمان رو بستری کرده بودن و جواب دادن بعد 3 روز اونها فوتیده بودن در خانهشون، پس این IBM سارس کود نبود بلکه همین گیدروکسیخلoroخین با کمخونی گیمالیتیکی مرد میرسوند که اون مرگ‌آور است. خلاصه که این در استفاده داروهای در بالا نامبر شده باید که احتیاط کارانه باشیم و اگر که بسیار مجبور باشیم که ما از همین دارو رو استفاده کنیم، بهتر است که در خون معیاری همون گلوکوز 6 فسفات دهیدروژناز رو سنجیم و بعد تصمیم بگیریم. البته این حرف رو کسی میشنود باید ندود و به لابراتوری که مبلغ زیاد صرف کند بیهوده گلوکوز 6 فسفات دهیدروژناز رو تحقیق کند. در حالت ضروری این کار رو باید کرد. اینجا جای تشویش ندارد. اون اگر که ما بیماری نباشیم که مجبور نباشیم که این آنتیبیوتیک و این دارو رو طولانی و از معیار چند مراتب زیاد بگیریم، البته هیچ جای شبهه نیست، هیچ جای ترس هم نیست. زندمون برعکس گفتیم که این G6 فیدی یک نمود پیشگیری از ورجه است، از ملاریا. باقی خدا محافظتان، سلامت و آسوده باشید.